Kuvusela nje kusonke sive sakangwane especially ke iho region ngala kuTebhola sithanda nje kubonga baka hub already we have covered ema leagues lang 5 out of 6 futhi nyawo sesiselele ileague inye imbabane lekutabe seke seyiphuma iChamber of Champs siyabonga nje kakhulu kubaka hub ukuthi basponsorishe ema juniors lana endasinaho we hope one day batokukhula nabo basponsorishe nale eTulu kunxusa nje esiveni ukuthi basibambise kule sponsor less bayisupport lenkampani le dinenge tintfo labati tsengisako baka hub tintfo letingcikitsi ke yempilo yetfu especially kutekulima lokhu ke kuyasisita lokho ukuthi sibe ne food security which is one of the UN SDGs nako ukuthi bantu akube bantu labangakalambi emhlabeni wonke jikelele sibe sengibuya ke kuTebhola hub wende into lenhle kakhulu lokho ukuthi ahlanyele eltalenteni lebantu labasebancane lokho kuyasisita ke ukuthi bantwana batilolonge kuze kuthi nabafika ezingeni lelisetulu ukhanze ukuthi bafunze lokungiko basebancane kugcine lokho kubende ukuthi batiphilise ngawo nalomdlalo lo webhola ukhanze ukuthi badlalele ema team lamakhulu emhlabeni hayi kuphela la kaNgwane andike bagcine badlalele naso sihlangu semnikati besigubha nje lisuku lana la lomutse 40 years alibusa lelakangwane and naye sophila iminyaka lengamashumi lasihlanu nesiphohlongo lokho kusho sibonge nje umdali ukuthi sesigcinele yena and nje siyabonga ukuthi kutotonke tinkhalo kuyo yonke imango laveni boba betikhulu bayakhona kusibambisa basiphe tindzawo la singadlalisa khona labantwana sibonga kakhulu nje imphatho yakhe umlisa kusho kona ukuthi uyasithanda sive sakhe sibonge kakhulu bengini